Ardent saya parti kongres agak keluar lagi. Nah, pasti dari sana yang mahal lagi ini nama maksudnya dia kata keluar. Ini keluar kalau apa? Bersama menginjak kamu pakai berat. Lalu sahabat Himalayan langkah yang berkali itu. Langkah yang diminta baru Jingialang dengan parti. Langkah di Nongstoiñ Himalayan itu. Ya, yang sebaru yang hybrid jadi. Ini nama orang parti yang ada Islam lagi. Apa Islam lagi? Dalam lo hati balang lagi. Video shot yang hybrid. Dr. Jingialang, Dr. Jingialang. Bersalam kandidat jangka parti WPP. Nama lapor Nongstoiñ konstitusi. Kerana nama Islam yang jaga iman. Baik nasib hawan kau nentok Jadi Dr. Secretary of the State Election Committee. Bangun Slovakan aja di sana. Kundoro, Banten County, yang isi. Ada yang keren. Ramba Patria Jingialang hakni Kashidengski. Barangkali. Ramba Patria Jingialang hakni Kashidengski. Belum lulus secretary. Jaga Shillong hakni Nongstoiñ. Iba Ardent bila bersoal. Belum secretary. Belum president Ramba dulu jaga parti. Iba Brasper yang president jaga parti. Iba Marbo Dekar. Como president jaga Yurwing. Lembar iba Nathil. Ibulong secretary jaga Yurwing. Kibala Ardent bangi hangadi Kashidengski. Bang kiway pat kiway Ramba. Kilong kebe kilong pat. Bang kibon sabla. Jom kadi Kashidong kadong kathay. Yung kome kapan pa kujing songo yung play nombo ng tao. Bulay ni kadi kapor kabakulon. Kasni kabasyet kabasyan. Hagbakum kapati ila banwan biang sa sisil. Hagdi Kashidong kabaye ke Jongpi ni Nongstoiñ. Bagum kapati Jingpynshai. Yekimat kibabher. Na kabanta kadi election sa district council batkum juru hagdi kasni. Ini akan pinidho, yaw tau kurtong, kapag party kan piniyay, nange na Nongstoiñ constituency. Ngay kublay pi ki Paidbah bayek, jong kani Kashidong Nongstoiñ, bat kumjo di kiway Kashidong, kibudan marjan ba kani Kashidong, kibudan por. Ayu baka party kadon Jingpynshai hanggang kani Kasni. Ngay kublay ru, yang executive committee jog dorpas nong di Nongstoiñ kablay jingwet yang ikom kapati bagin pelong yang ni Jingialang hakni bar jingkren ke jaga hakni Kashidengski di kom ya para ai kublay stamp thamai bas ni pi di Nongstoiñ jodi Kashidong kublay nang kerku ye pi ba pio kambet ye jingkuri ke jogni bar kumjuru hak jingkre jogni tiga poru na small day para ai kublay Yaki pada ketika konstituensi di blok Pinjot dan Burom Ukurtong Joko Parti hakni ke MP election ke blok Sudiat Haus dan Mubala Dei ke Jingialang Jongpi nang ina konstituensi Padai ke Jingialang Berrasra Joko Paidbah Joko Shillong parliamentary seat ke blok Pelong di Dr. Ricky A.J. Sikon Bolong tau MP Jong ni Ambil hakni parlimen Nakapor. Labun si nakadiyang jaka party na juyang nakadiyang jaka Jingpynshai halo kibat baki nongren jaka party kejongi voice of the people party.
Baka semau day biang saksi sepat hak ni kesiru. Ban chupen ke mau biang. Yak ta kim nongrem ki bas kem. Ki baka party ka jiai petulon. Yak ka jingprai ke joka na ka we ka por, she ka we ka por. Lai kali lai snam tam kom ka party nglayan denti. Badai kini ki artli ki nongrem ki bas kem. Ki batte song ya ka party. Dei kini ki artli ki nongrem. Kiba pragdanti ya ka party. Bahkan le ikikam. Kiban penento yung Paidbah. Kumba chupat ka mau biang sa sincere. Kita ki nongrem kibas kem. Kiba ka party kayeng nalu ka basdang. Bak kiban yai pragdanti ya ka party ling bak isdam kiba namawan. Kamat nari ka nongrem ka baringkong baka party kayeng kalong. Kumno banwanra ya ka sinsyar ka kadar ka bakhod ka basuba. Lagi kata ka clean politics sa daging hakaktiin ng way. Namarang Nongstoiñ, badai tangling ba kasinsyar ka kadar ka bakhod. Kabangla bani ya ka jingkala hakani ka jala ka bayi ka jongi. Kung ka jala gayat sanpos nam tam kisem gayat nanti ka jala. Tang ka jingdo jingkemen. Ikon samla kiknyum. Kalau ia bedom, ia kini hak kibarek. Saya ikut kecelakaan ya, tapi ini Islam kita buat. Kita kita positif kijongi, kita kijikular kijongi, kita malah berulang setia dalih ini. Namar kata, parti kini Islam hak ini kan nongrem, bat kini kan nongrem, lah kinoelam kinlek, bat kiwan bat kinlek, kini kan nongrem kan yaine, badai kini kan nongrem. Kabanialang ni kini ki Paidbah Nongstoiñ Nongstoiñ. Badai kini ki nongrem ki banialang ki Paidbah jong kini ka jela ka bi ki jong. Sa kaway pa kamat. Kabaka party kayeng. Kalong kumno bagin yeng baniada ya ka hok long try ka jongi hala ka jong kari ka bi ki jongi. Jingpynshai kan jinglong try kalong ka pedang kam hadok kata-kata. Yangi lakha, lapin he, lapin san. Ngilabam, nak jinghom jong, nak negeri ke jongi. Ngilaring mesin nak negeri, jong negeri ke biye ke jongi. Ngilagri ek yom ke mesyam nak negeri ke biye ke jongi. Ni sobo kadno ke jinan kam ke jongi. Bagin bat yang kata ke hok long try yang kini ke jela ke biye ke jongi. Ladang ngadu yang kata ke jinglong try yang kini ke jela ke biye ke jongi. Shadopat gendek. Kung kita ki Nongstoiñ, lani kung kita ki retry mulu. Namar kita ka Voice of the People Party. Kan yang ban tren ya kani kamat nak hoy nga force hoy nga for. Bala kung Paidbah na sulho. Jingpynshai ng jong. Kami kasi siru. Insyen ya kata kabenta ban kini yang tahu berhitung ubah kepartikan beliau yang tidak Nongstoiñ konsekuensi. Haba Jingpynshai, haba Jingpynshai, ubah kuno berhitung beliau. Nak kalian jaga State Action Committee, kasua akan pelak yang terkait. Jaga State Executive Committee, kada Jingpynshai beliau, kada tahu kada wak. Kalau ke Jingialang ke Jingtep ke Jumu, kalau ke Yat yang ke Jumu. Naro sedang Jingpynshai beliau. Nama kata, nak State Action Committee kam, kada kam bol ni kibrai, banjir beliau, kenang bakal nonton, anjing bakla. Hadir menghadap benar. Nama kata ini ke skriu, abang penidho yang pilih kerton. Nilai keren baru, nilai selok baru, hatur ujat saya baku kinogrem jom parti. Baka bagaimana besar nasional, bau yang minjol lang, punya yalang, bak kita kinogrem jom parti. Nasional bau dia ulang berpakatan. Usamna ubangin kenyai dari Nongstoiñ constituency uban arek nak melakukan election sa district council. Sa gobyerno kapag semua tigo ki Paidbah. Kalon bawi usamna udang long bertemai hakasan hima sima. Kung kaparti ida pitchnor kupol jadi hol sama kita pro jadi
wala yang thamai hakini gini. Namar haga voice of the people party. Kidon kinoilam kibakra kibalong kikrau terhad. Kibadon keji jengai. Kibadon haka yang kata kasap penyalam yang kini kecila kini dijungi. Nanti sekarang unang bangin kita hadingin piliho hakini sini. Unhapan ya ringkat kejing nanti kejing mat nanti. Jom kinoilam jaga party. Haga party ngidon yo presiden berangba ubah kejelan hajmat minta bad namdan jingar tienru habang ilek keleng kisnong habang ilek keleng di konstituensi di beriau di keren sarung sinai ladai kapor bai pa agan bersaimot dan di pongkling islam na di keren yang dijinge jom jaga beriau hagni kinti ladai yang kinti bai idio kan syir yang kata benta.